салом дӯстон, хабари фаврӣ ин аст ки Реал Мадрид чемпиони Аврупо дар ҷами ҷаҳонии футбол иштирок намекунад. Дастаи шона пешниҳоди ФИФА барои ширкат дар аввалин мусобиқаи ҷаҳониро рад кардааст. Соли 2025 бо формати нав мусобиқаи ҷаҳонии дастҳо дар Америка баргузор мегардад. Фонди ҷоизавӣ кам будааст. Мавқеи Реал чунин аст ки ҳар як бозии онҳо 20 миллион евро мукофотпулӣ арзиш дорад. ҳамаи фонди мусобиқа ҳамин қадар будааст. Агар мемонданд ки Суперлига таъсис ёбад, миллиард қати гап мезаданд, аммо ФИФА пулро ба ҷайби худаш мезанад. Мегузарем акнун ба хабарҳои дигар. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Евро 2024 ба наздикӣ сар мешавад ва моро тоб рақобатҳои беҳтарин мунтахабҳо дар майдонҳои олмон интизор аст. Дар кушодашавии турнир соҳибони майдон Шотландияро месанҷанд, Венгрия қувваи худро бо Швейтсария месанҷад, дар гурӯҳи марг Испания рақобат мебандад бо Хорватия, Италияро вохӯрӣ бо Албания интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Бавария аз аввалин рӯзҳои трансфери тобистонӣ дар бозор фаъол аст. Мюнхениҳо боз ҳам талоши харидории нимҳимоятгари Фулхем Жоао Паулино мекунад. Ҳарчанд ӯ тобистони қаблӣ ба Бавария омадан нахост, вале рекордмайстери олмонӣ хирагиро пеша карда, гуфтушунидҳоро дар ин самт давом медиҳад. Фабрицио Романо менависад ки ин тобистон трансфери бозингари португалӣ ба Бавария метавонад амалӣ шавад. Жоао Паулино аслан аз соли 2022 ин ҷониб дар сафи тими лондонии Фулхем бозӣ намуда ба Англия бошад аз Брага омада буд. Бозингари 28-солаи мунтахаби Португалия ки ҳамчунин иштирокчии Евро 2020 аст, ин мавсим омори ҷолиб дорад. 38 бозӣ дар ҳамаи мусобиқа бо 4 голу 1 ассист аз оморҳои мавсими қаблии ин бозингаранд. Ҳарчанд ки голҳо ба назар зиёд ҳам нанамоянд, вале таваҷҷӯҳ аз ҷониби дастҳо нисбаташ ҳеҷ кам намешавад. Гапу кор агар аз ҷониби мюнхениҳо ин қадар ҷиддӣ бошад, баъди чанд фурсати гуфтугӯ ахиран Фулхем соҳиби 40-45 миллион евро ва Бавария соҳиби нимҳимоятгари нави португалӣ дар маркази майдон мегардад. Дар худи Англия бошад, баъди он ки Лестер Сити бе мураббӣ монд, собиқ сармураббии Манчестер Юнайтед Оли Гуннар Сулшер метавонад ба ватани футбол баргардад. Чӣ тавре медонем, шогирди Гвардиола Энсо Мареска баъди дарёфти пешниҳоди ҷои кор аз ҷониби Челси дарҳол рӯбаҳонро кидат кард. Баъди баромади Оли дар чемпионшип ва бозгашти дубора ба Премер-лига, Лестер ҳам бесоҳиб монд. Онҳоро танҳо Ҷейми Варди дар ду ҳаёт кидат намекунаду халос. Даромади гап, Варди боз бо рӯбаҳон шартномаро тамдид кард. Дар мавриди бозгашти Сулшер бошад, хабарҳои ин аст ки Лестер худ бо ӯ ба алоқа баромадааст. Агар гапу кор туғрӣ гирад, мо мураббии норвегиро дубора дар Премер-лигаи Англия мебинем. Худи Сулшер ҳам баъди рафтанаш аз Юнайтед, анихтараш баъди аз вазифа барканор шуданаш дар моҳи ноябри соли 2021 аз Манчестер бекор аст. Аз як ҷиҳат, баъди ин қадар соли бекориам фаромӯш нашуданаш дар бозорҳо барояш баландӣ аст, зеро 3 сол бекор бошиву боз якбора дар Премер-лигаи Англия кор пайдо кунӣ, ин албатта ҷаҳидан аз фарш ба арш аст. Вале муҳимтар аз ҳама барои ин мутахассиси 51-солаи норвегӣ албатта дубора нафтодан аз осмон ба замин аст. Чӣ гунае ки ба МЮ як чеҳраи маҳбуб шуда омад, вале дар охир ҳама аз ӯ безор шуданд ва ҳамин тавр ҷазираи бузургтарини аврупоиро тарк кард. баъди гуфтани хабарҳои асосӣ дар ватани футбол, акнун ба Италия меравем. Он ҷо ба қавли Фабрицио Романо Ювентуса метавонад дарвозабони асосиашро аз даста ҷавоб диҳад, зеро сабаб ҳам он аст ки бошгоҳи саудии Ал-Наср оиди гузариши Войцех Шесни гуфтушунидҳоро бо Ювентус оғоз кардааст. яъне собиқ ҳамдастаи Роналдо метавонад пеши Криш равад. Юве бошад худи дарвозабон аз Реал меорад ва гапҳо ҳам оиди омадани Андрей Лунин ба Турин зиёданд. Пештар хабар дода мешуд ки дарвозабони украинӣ тобистон метавонад Реалро тарк кунад ва даромади гап, Ювентус ҳам бе дарвозабон мемонад. Дар бораи Лунин агар чанд сухан илова кунем, инҷо дубора ба майдон баргаштани Тибо Куртуа сабаб шуд то Лунин чунин қарорҳоро дар пеш гузорад. Ҳарчанд ки дарвозабони украинӣ мавсими қаблӣ ба дастаи шоҳона зиёд хизмат кард, вале аллакай бо пайдошавии дубораи Куртуа дар финали Лигаи Чемпионҳо дарвозабони белгиявиро интихоб карданд.
با اندیشه شخصی این قرار تا جای تعبی دروازه‌بان اوکراینی رو خیره کرد و میتواند در رفتنش امید کلیدی شود. لونین 25 ساله گرچند 2 سال از پس کورتوا با نفر دوم بودنش تن داد و در موسم اخیر شانس پیدا کرد و حتی کپ رو با فراموشی برد، ولی اخیراً در ریال مثل کورتوا مقام پیدا نکرد. از این رو بهترش برود جای دیگر تا مقام خاصی داشته باشد. در مورد رفتن احتمالی دروازه‌بان چخی یووه باشد هیچ خفگی و گیلامندی با چشم نمی رسد. این مردک خوب که از سر سال 2017 این جانب صاحب دروازه‌های شهر تورین است و بیش از 190 بازی هم در صف یووه گذرانیده است، قرار رفتن با سمت دیگر کرده است. دروازه‌بان چخی 34 ساله هم با وجود چنین سن و سال با استراحت می رود و جای رو برای جوانانی مثل لونین خالی خواهد کرد. خلاص که اگر این ارتباطات ترانسفری عملی شوند هیچ کسی دل‌آزرده نخواهد شد. گپی اخیر هم در برای دسته توهل فعلی دروازه‌بان اوکراینی است. در اومدی گپ ریال مادرید زیرکی را از دست نهاده میخواد تا سال 2025 کارهای گزارش اطراف یک بازیگر با مهارت جوان دیگر را به انجام رساند. گپ سر فلاریان ویرتس از بایر میرود که سال 2025 باید بر عوض 150 میلیون یورو با صف بلانکوس پیوندد. گفته میشد که میان جانب‌ها قرارداد پرینسیپالی وجود دارد. اگر این گپ خبرها راست باشند پس دسته پرس یک تیم عظیم را سرجم میکند. مارکا چنین خبرها رو با قلم داده است و البته که چنین گپ‌ها از بیکاری و بیزوری نیستند. فلاریان ویرتس اصلا این موسم با بایر مغلوب نشونده در بوندسلیگا بازی رو نشان داد که واقعا دقت کل گرندهای اروپایی رو سوی خود کشید. 18 گل 19 اسیست در 49 بازی آماری که نه هر بازیگر در دوام یک موسم به آن رسیده میتواند. در علاوه این اگر آن شکست یگانه در فینال لیگ اروپا نمیشد دسته ویرتس باز رکورد مطلق دنیایی رو با نامش نوشته میکرد. به این هم بایر کلی رکوردهای دستاوی فوتبالی رو موسم قبلی نو کرد و البته که در این دستاوردها ویرتس خدمتی بی‌نظیر کرده بود. برای همین ریال مادرید هم که فقط در تیم شاهانه بهترین ها رو سرجم میکند از برای ویرتس اینقدر در بازار سرسون و سرگردان است. آن رکوردهایی که ریال میزند البته خود فلاریان رو مایل میکند تا پای برهنه با سانتیاگو برنابئو رهسپار شود. خلاص که این ترانسفر سال آینده میشود یا اینکه نه، ولی علاقه اوضاع اون علاقه چند از حریفان مادرید رو ترسان کرده است. با همین تمام بار دارم که ایجادکاری من با شما پسند میاد. لایک کامنتاریا و در کانال ابناش دان رو از یاد نبرید. با شما نیست هر وقت محمد گیروف. خیر برادران در پناه الله.